nahin so noma sopi nekitile hengi nati te ding hi nunga golang khat nahi a le hing soning kating service ki muing kating kanula ka pa ke ja atha cholna alel nahi ni khating le akile do sa ate eng ka te ti nunga golang khar hina ilung tu mo hiding kata asan nahi minu mi pa khat nahi a le hing soning kating ka chate hoitan le khasim so eng kating tuting le ni khatel amo akenga hung din thei ka wen ki ma tha ning kating hing son ka te ti minu mi pa ngel khan ding ahi ala lung nan ta kha chu ja khala mi nga ta bang be hin hing son ka ting ke zala hagaw mang ding khalani ben krista akim mu thein ding ti lung gel mi tam pin aki gel do zo zi po na hi ahin la alang khana mi bang chom cha in kho chom cha hinga ahi wanga hi ho chom cha hi wanga athi zo ting le thil len ta ama ato phat ga ke sei ai lawal ama akona mi him tam pin ki khel anei ti bible sima jing le tu sim ho sima yo ke sim do ni ga sei ding in ho sorta te sima al stephen chu sei jui hon an len do zo pha chum kha zo na ma chu mi pi ten song in a se pai jeng ni ai lama hin ko akona chun paul sorta paul hong ki min pa in hi chia sei num pen to chu hi ale in ho sota hin wang alo la chomcha hin wang khial na ampo na hi ama wang mi him khanin pathin lungdei lama hin na ne ya ale ke pa chun khial na len ta hin pulu thei ti chu isei nom pen to hi chule ani chan na ki dong ki han lang nangma pathin ha cha missionary kha evangelist kha hin lang na lam kai ho en ichi south india tamil nadu elo wala north india punjab ichi ten hi hoi jo mission pila dinga na kil hen ding ham tel atam zo en Tamil Nadu aji chu hi chilai muna Punjab la sa Christian te hen nom asa ajo aji Christian ki chu gen the ni alhom jeb jami hem tampin chilai mun jo ekil het dingum ka ta san ni hita banga mi hem tampin hin so ding lai a lo le mission fil anom no ma chi ding go lai to ingai to jing lai to wa chi hin kho chom cha an hin kum som ni le kum get be man nga ting le hi chi minute the alo le mi that the ho gama pathin thu sei dinga anakal so na kilhan zo jim Elliot le aloi ho thusim chomcha na se yutin yujina panna apna hoi cha ngai dingin team na kan nei na hi jim Elliot hi January 8 1956 kuma American Christian missionary minga anaki that hol awa naki that hola khana hi amo hi che operation auka atiwa ikwadal gama ummi te haurani hi mi te pathin thu sei pi dinga na kal so lai ta wa hi chi pathin thu sei pi dinga na go mi te win lung sit na be hil ngai lu na be hila abon chaw mi nga ana thaw hol a ama jong khatna hin hi jimil lion he ain khuma sa hi ala jimil lion he October 8 1927 Portland gama na pi nga hin ting le apartment ala Fred Elliot hi in ting le numin Clara Alio hi itil amo hi ucha mi li hi win anul apa he pathin ho gut ta hlonin ting la cha te he pathin thua hoi ta ania wa pana intil kho nu la pa chu hlonin hi heti chuna nu la pa zalen kum cha pang cha kum gu be hi in Elliot in jong Jesu Christa hanani ta chu ananei ta na hi anu la pan pha jo sina cha te chu phat tin le ni tina Jesu Christa a dinga hingjing jing dingin anatil kho jing ji thani na hi iti chun jim le jong 1941 kumchun Benson Polytechnic High School majun architectural drawing simding in nakal song ta nahi ama hi ball thin atam pi nei jen wrestling team yong azaw win to tingle school play ajat chom activities elo ball theti tam pi na ball nahi ama thip pi pen ta je la public speaking jal a to say a team le jing nahi mechen awai zo hole aloi ho en zong hung le tinga ai ale Kerala actor hi akil hending in na sei pi nahi hichi public speaking jala to say a thip ji chana ma hichi 32 president a US president Franklin D Roosevelt ki pa athi ayong chuna ma hi public speaking a ding in pha na pi na hi hichi Franklin D Roosevelt ato hom pi ho chan na pa cha le jeng na hi ti chun public speaking athip jala to say a thip ji chana ma hi phar khat na hin politics chungchanga thu sei sa ringen loi ho na ti mo bini ain la hi cha chana ma nom pon hi ama na sei ji pya mi ti ala Christian ho hi chi politics chunga hi iki su na lo ding o hi na ti na hi
tingla aman Africa gamma ni chi so slavery kiti yong nam phua su beiding kiti hi anaza ada na hi ala nanggel dana Christian hoi politics ai lu dungo ham ilawal Christian hoi politics ai ki su na lo dungo ham na gel dan nanu ma hala comment box ana hin le lu the hi a hi le tun Ecuador gama horani mi te koma kal song dinga ahong thom na ahong ki god dan thu cham them cha na sei taw te gam salai 1950 lai an ama kem khat hi chi we kem we sleep kiti chi pau zil na Oklahoma gama he training khat na ki pin hi chi ama ana kal song in a hi le chi gama chun hi cha chun missionary khat akimu pi ta na hi chi missionary pa chun icha haurani mi te Ecuador gama am haurani mi te chung chang thu cha sei na hi amo he alang khana au ka yang ke ti bene au ka se la gam mi te pa o hin tin lai ho sap te pa wa sei dinga che le savage ichi ho pa wa sei dinga che le mi khang to lo ha la mi phal tu ho ti na hi amo hin mi ki cha nei po bene tin lai amo he thakum suwa ki thang ta kha chu hi bene mi pa mi ki ti phot cha mo mi hi lo mi pa mi ki ti phot cha tha ding a lo le ne dinga bo abe che ji mo jim li yong hi cho za pha na amazon kachi ding lo ding ham India gama kachi ding ham lo le Ecuador gama kachi nam ti ama alung aboi pan pa na hi itia abulung boy light and anu la pa in ting alloy ho in ichi USA gama ama gama pathin na tong zo le phazon ti ti ama he anatil kho ve na hi en la ama na gel zu pem ti a le the USA gama amho gama mi tam pi a hil the ima ting le amho phatin le nitina pathin thu za jing hos la asa nga hin mun danga pathin thu gahil jing acha khallo hoga sei pi yo ling chu ma athan nom zo an hi jim Elliot jong paw zila paw an jil chai phanin passport ning ke sim ju teng loi pa bill ka thar ki te pa to Ecuador ga ma chi ding ang ti go pan han ta ni itia ki go lon hai ta hin aloi pa hen ji kanei wa ding hai ta chi Ecuador ga ma chung thei ki pong ka te midang ki hol tan tin jim Elliot ka ma chen na sei ta hi eje chen jim Elliot 1951 na pon do thei lo ama aloi pa at Macali a in the thing le at Macali to he Chester Illinois monachun program in Thailand han in the thing le pathin thuna sei hang le han in the thing le Sunday school oiza he kumachun anapang den ta iti chun Jim Elliot jam he Ecuador ga mam mission na aga to khompin chu mi hol le jing ta ni achai chai ne he cha aloi ho Rojal Yoderen in bit flaming in net sen in the ed Macali he jo he to angisto ta na hi chia hin jun Jim Elliot jang East Coast lamina chi ne Elizabeth khonunga aziding mu jong chu angi mu ta na hi ichama na mu apana hi kitchen pi te ding jidinga hi anade ai tai ti hi a journal le khabu a konin he thei khat chu na hi ahen lama ni kwada la hi Elizabeth chi ding hi ananom pon ama achang se abo chi dingai pathin a ko danin aman anasunin a hi ichon ma zong hi chi Oklahoma a ko na chunong kilen training bon na ma pan chun Portland lama hong kile in November ha pana chun ama zong hi chi ama country da ha Ecuador zone ding chun ani ki go pan ta na hi ite chun Elliot le flaming yong February 21 1952 kum chun Ecuador khopi kuito mun chong thong non ta na hi chun ama ni yong Sandia Mission Station chun pan solanin hi Ecuador mona kwacha media chu pathin tu ai thang thon ta na hi jo chun October 8 1953 kumin Elizabeth a hin ting le Jim Elliot jong ana ki chang han ta nahi ama ni ki chen dan ju simple set by lam thana na bol hanin ahi ichi a ana het to sa pang chu hela 8 and Marilo 8 la chu ting le Marilo Macali ama ni bo ne hanin ahi ti jama ni jong hi chi ki chen a ki chang jol han chun pha chum khana dingin Panama chu ting le Costa Rica laman ki hui than na chi hanin ahi ama ni yong pha chum kha jong ki le ki hanin chu ting le ama ni sanu hoi ta khat nei hanin amin chu al Valeria in ama February 27 1955 kuma ana ping hi itia ko cha mi te koma na to jing laiwin Elliot zong hi chi haurani ahnglon mi te koma pathin thu hilding agi go panta na hi meri chun Elliot hen aloi ho hi win hi che Piper PA14 airplane mangchan hi che haurani te chen na ban chung chun aleng lewin mi te chu ma in asam win ting le thil pi ding bakena ko nin thil pi ding ne ding hen lang cha ding yong le thil pi ding ho akoi ju win mi te chu na PG win a hi iti chun mo yong hi tia pha so pi a hen bol jo chun mo yong ke ho win hi che
amuna pan sat ning chuan ngai tu ta wen hi chi kurari tui badung panga chuna mo jong ponbu an ki son ta wen hi ti amo ponbu ki sona amlai tam ni khat he haura ni mi te group ni cha mi pa ba ahongovin hi chi amo st ong ki mu to pi wen hi ti ong ki mu to pi per wen amo la mi kharin hi je van lenga to ding cha tha no men amo jong ti chuna pui le wen amin jong George asa ta wen hi ama min hi ale amin ta mo chu le nin kiwi hi iti amo loi la pai da banga ong phala chun gym a hin tin la loi hon jong tu apana wang pathin thu sei bi the dan ti tin amo haurani mi ptm na ju kal sonin tin lungan gel pan ta ban hi a hin la mi hi ma dinga da am ta ni kho January 8 1956 chu ong lung ta ni hi chini kho hin amo am khom pe ta hin haurani gal hang mi som da bang hi ahongovin amo lam cho hin jonovin imacha seilamen lung sit na le ngai lu na be hilin gospel thang samdinga hongti go ho amon ting chan na don bu tawin a hi idi chin abon chawin jimmy hi in ting la loi cheng se mi nga abon chawin chini kho January 8 1956 kum chun abon chawin na ta su ke tawin a hi in her hi loading kan cha haurani ho hi vawdani tribe tin jong na kevin a hi ai le tun Jimile chukum somni la kum gate halo kum somni la kum ko bat chapang cha chomcha anang ahin an la tun an adala legacy tile ave ta hote ama athi jovin azinu a in ju ting le alloy missionary ho hi ichiu haurani ama ana kal song ke win ama haurani mi ti aji te wen na chu bul lo zo ama ho na chi win na kal song win pathin thu ana sei pi wen la mi tam pin ta asana khial na chuting le am ho that ho je aji teu that ho jing ta enjong khial na ana nei taw min a hi prawa bung som le bung ko chang som le chang li in le nei le go hi pula pa ko na kilo so na hin me ching ta aji ki nei wangi pakai pi hi ati adi tange jing ni aji chu aji pa that ho aji pa tha pi yo aman phula ading gel lawa Elizabeth ni aloi ho ge puya hicha azi pathar ho pathin thu ga hil thak amazia amho ja min ki khel tampi vitamin ki khel na an ni tila mo hin ko ko na mi tampi ki til khol an nei azi pathi zo in Elizabeth in le khabu uni azi paring an azin shadow of the almighty and the le true gates of splendor te ni an zin hi ting le azi pa hazing na ding in 1991 kumachun Jim Elliot Christian School ki khat Denver Colorado minin anaki pudani ting la 1997 komin Jim Elliot Christian High School ti Lodi California minin anaki pud okini nahi chulai amo he jing na ding in 2006 chun End of the Spirit ki movie khachu anaki release ta nahi Jim Elliot na say jing khachu pyamiti la he is no fool who gives what he cannot keep to gain which he cannot lose asai chu hele mem khat akoi anei thelo khat nei thelo khat nei the dinga akoi thelo khat pia chu angol ai poe ti nahi ri chun sim jong na chai ta tin tunia jimilo na ko na izil do thi khan je biam ti la kum hom cha hing jong le han pathina ring nang society a ding yong le inam sunga ring na len ta ito do the hi ti chu akhat na ju ting le Elizabeth na ko na izil do thi khan chu biam ti le ngai dam na ki ti Jesu Christian mi ngai dam ai ngai dam ngai hoi ngai dam na pa ki ken ding hi ama na ji pa thro jing jong phula ding ngai tu lo an ngai dam pa thin thua ama ana pathin thu sei pi kena ama akona mim tam ping ki khel an nei hi tu tiang le achai na pe na nang la ke jong hi ta bang ngai dam na chu ki ken te ding hi pathin lung dei hin ti aji chu phula chu pathin kin a hi video bana ki mu to ki kawin pathin im na mun cha im pi jing taw hen